Eugene Official. Yes, ibyacu rero ntibitinda bakunzi ba Eugene Official, tugarutse mu makuru n'ubundi rero tugarutse rwose aho tugiye kugaruka n'ubundi kubikomeje kuba hano muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane no mu rugamba rukomeye rwose rukomeje guhanganisha twirwano ndetse n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, zirimo FDLR, zirimo ingabo z'abarundi, zirimo amahibu n'andi moko cyangwa se n'indi mitwe yitwaje intwaro ije itandukanye. Aka kanya rero tugarutse rwose hano, morali ni yose kuri izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ibintu byakomeye rwose, ku ruhande rwa M23 ASMV turwo ndavuga twirwaneho. Imbaraga ni nyinshi cyane rwose, ubona ko banezerewe cyane nyuma yuko tugiye kubagezaho mu by'ukuri amakuru agezweho, bisa naho byamaze kurangira finito. Noneho ubu igisigaye no kugira ngo binjire icyitwa Puezero bisa na rwose bagiye kuyinjira bigendanye n'amakuru tugiye kubagezaho, kuko impande zombi zamaze kuba zihuza icyitwa imirongo, zisa rero naho zisigaje gusa kwinjira hano muri Puezero. Muri iki kiganiro cyangwa se muri aka kanya ndaza kuba ndi kumwe na Ngoga, nkuko maze kwimenyera muri amasaha mba ndi kumwe na Ngoga sorry. Ngoga rero nawe rwose twatugiye kumushyira ku murongo mu kanya gato kugira ngo tumanukane mu makuru, ubundi tubabwire uko ibintu byifashe. Ariko mbere yuko tumanuka rwose cyangwa se tubagezaho izi nkuru ziremereye cyane, ndagira ngo mbamenyeshe ko rwose ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, cyane ingabo z'abarundi bo barashize. Ndaje mbabwire rero agasozi bita Baruta tayari kamaze kuba tombe. Aka gasozi kararebana neza na Puezero, byakomeye. Aka gasozi rero kakaba gasize kagweho ingabo z'abarundi, harimo abasirikare ba ofisiye bamaze kuhagwa. Wenda mbere uko nakira ngo gatwagenda tunabigarukaho, kuko barakubwira ko uwitwa Koloneli Nduwayezu yamaze kuba ahasiga ubuzima hano muri aka gasozi ka Baruta, cyane ko kariho rwose. Ni naho banateguriraga ibitero byagabwaga hano muri ibice bya za Gakenke ku ruhande rw'abarundi. Hagwe rero uwitwa Koloneli Kabura no ntiyigeze aharenga. Major rero Bukuru ndetse na kapiteni, mu by'ukuri utambishye batashyize hanze amazina ye, mu by'ukuri bamaze ko bahasiga ubuzima. Ubu rero tuvugana nkuko maze iminsi mbibabwira, kugera aha hantu kwa kwa twirwana na M23 ahantu bita kuri aka gasozi bita Baruta, ndababwiza ukuri bisa naho byarangiye, cyane ko aba bageze hano kwa Baruta, kuri aka gasozi ka Baruta baje baturutse ahantu bita ngo ni bamanda maze imisari kurwana muri za Gakenke. Barwana ahantu twitwa ngo ni Nyaruhinga, barwanya ahantu bita za Nyaruhinga hitwa Mukoko, niyo nzira baciye Bidegu, Gakenke banyura hitwa ngo ni Nyaruhinga, bagera ahantu bita ngo ni Mukoko, bagera ahantu bita ngo ni Nyamabuguma, bagera hitwa za Bicumbi, tayari bagera kuri uyu musozi bita ngo ni Baruta. Uyu musozi rero ni agasozi kari strategique, kuko niko konyine ushobora guterekaho imbunda ugaharasinga cyangwa se ugahangana mu by'ukuri n'aba bagabo bari hano muri za Puezero. Abasirikare bari hano rero, iyi defense yari hano za Baruta ikaba yamaze no guhita ipuringa cyangwa se isubira inyuma, ihita ijya kugira ijya kujoininga abari hano muri Puezero. Bari kuhipakira ku bwinshi cyane, ariko no n'amakuru twamaze kumenya nuko batangiye kugenda baguhungisha intwaro zimwe na zimwe zigiye zitandukanye zikomeye, mu rwego rwo kugira ngo twirwano bataza kugenda bazifata. Ku rundi ruhande hari amakuru ari kutubwira ko na za Rwitsankuku naho ngo barayi bagize gute, abasirikare bamwe batangiye kuhava bahasiga bake, ariko nabo batize kuba ari buresiste nibaramuka batatswe. Nabo Rwitsankuku bamaze kuhava berekera nabo berekera Puezero. Ubwo nabo bapurinze birukanse, barimo barabeshyira ngo bagiye kongera imbaraga za Puezero kugira ngo bataza kuyamburwa. Ariko se ni gute ujya kurinda umujyi ukawurinda uwicayemo, ko umujyi uwurindira mu nkengero? Bavuye hano za Rwitsankuku mu by'ukuri ngo bagiye kurinda Puezero bayicayemo, baraje bayibanogoremo. Fosero zigiye guhita zijya hano cyangwa se zanamaze no kuba zihagera hano muri za Rwitsankuku. Bona baje baturutse ahantu bita za Bidegu, bagera ahantu bita ngo ni Mutunda, barangije bahita bisuka he, bahita bakigera hano za Mutunda
force zari ziri hariya mu by'ukuri niho wumvishe zahise zitangira kugira ute kuva hariya hantu. Reka dutumikira abadutumye ubundi noneho duhite tugaruka twakira Mr. Ngoga ubundi sasa ibintu bigenda neza duhita twinjira no mu kiganiro atubwire report ya risasi n'amageruhi ku mugoro washyize byagenze bite barwanye byagenze bite ese iki gitondo hamaze kugwa banga niki byose ni muri iki kiganiro cyacu cyo muri aka kanya. Nkorera like kuri iki kiganiro, kora like nyinshi cyane ugenda wandika no muri comment udutima ubundi sasa tukugezeho amakuru 5 kwa 5. Turabakunda cyane. Reka tugaruke mu kanya gato nyuma yo kwamamaza tumanuke n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, nkuko rero nari maze kwibasezeranya tayari Ngoga yamaze kuba ahagera, niwe tugiye kumanukana cyangwa se tugiye kubagezaho aya makuru. Ngoga waramutse neza? Mwaramutse muvandimwe Eugene, ndagusuhuje mbonere umwanya wo gusuhuza abakunzi bacu kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'iki gitondo. Murakoze. Nguhaye ikaze rwose, urakoze cyane nawe kwakira abadukurikiye. Imirwano imeze nabi cyane rwose, ndabona ibintu bikomeye cyitwa rwose ibice bigiye bitandukanye, imirwano imeze nabi cyane. Ngoga ndimo ndabona mu makuru wamaze kugenda udutegurira, ndimo ndabona ahantu bita za Mikenge, bivuye no muri Gakenke imirwano. Nyemerere rwose unyihanganire iyi nkuru niyo mpisemo ko duheraho cyane ko twamenya amakuru ko hano za Mikenge abaturage ba Minembwe bahasabye General Sematama ngaze kubahamo impano. None nawe ndabona mu makuru wateguye cyangwa se mu byo ugiye kugeza kuba dukurikiye, ndabona wazanyemo Mikenge. Bigaragara ko Mikenge tayari naho rwamaze kwa rutangira gusakirana, ndetse ndabona uhafite na ripoti ya risasi n'amageruhi. Tubwire Mikenge, uru rugamba rwa Mikenge rwagenze rute, byagenze bite kuri iyi nkuru? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Iyi Mikenge ndashaka kuyivuga kuko habayeho imirwano mu bice bibiri bitandukanye nkuko ubibona bwana munyamakuru. Ngoga ndagira ngo ngusaba akantu gato, ndabizi hari ukuntu ujya utanga inkuru warangiza ukanabanza ugasobanura uburyo ki aho hantu, donc geographique ukayitanga nk'umuntu nyine wabaye hari ahantu ndetse unahazi. Ndagira ngo utubwire udusobanurire iyi Mikenge kubera icyo abaturage ba hano muri Minembwe basabye General Sematama mu by'ukuri iyi Mikenge ngo ayibahemo nk'impano yo mu mpera z'uku kwezi kwa 6. Wenda mbere yo kutubwira mu by'imirwano, ese ahantu bita Mikenge ni nk'uwuhe mumaro hashobora kuba hagirira abanyamurenge cyangwa se abari hano muri za Minembwe? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Aka gace ka Mikenge impamvu yatumye abaturage basaba General Sematama kuba impano bakaba bafata iyi nuze tronso cyangwa se agace ka Mikenge. Agace ka Mikenge na agace gakora ku muhanda uva Fizi uva Baraka ndetse ukomeza uza muri ako gace ka Mikenge. Birumvikana ko rero iyo migenderanire iri muri ako gace ka Mikenge mu mwanya
mwanya utarafata Mikenke bivuze yuko ubu gifite ikibazo cya supplement cyangwa se cyo kubona ayo masabuni. Urabizi bari abaturage barakennye kandi bafite ibibazo by'ibintu byinshi kuko amasoko yaho nta kintu kirema gifatika. So rero hano muri Mikenke ni mu bice bigana muri Itombwe aho ngaho. Ikigaragara rero muri ibi bice bya Mikenke, uwo muhanda iyo uri praticable birabafasha kugira ngo babashe kubona marchandise cyangwa se ibishobora kubafasha kubijyanye n'ibikoresho by'isuku, imiti ishobora kubavura kuko muri Kongo baracyacuruza imiti bayijyana mu bikapu bakayicuruza mu masoko, baracyacuruza ibiryo. Birumvikana ko rero ako gace ka Mikenke icya mbere na gace keza imyaka, ikindi cya kabiri na gace kari ku muhanda uva Baraka, icya gatatu abaturage nubwo wumva bwana munyamakuru ko hari ikibazo cy'abanyamurenge hariya, abanyamurenge ikibazo bafitanye ni leta, ariko abaturage bamwe b'abakongomani bava za Baraka bakava za Mwenga bakava mu bice bitandukanye bakaza bazanye ibicuruzwa mu buryo bwa rwihishwa babizaniye abaturage bo mu Minembwe. Ariko noneho ikibazo gihari nuko izo red block rero za Wazalendo ndetse na FRDC na FDNB na FDLR ziba rero zugarije ako gace ka Mikenke, bityo ibicuruzwa nta kindi bashaka ni ibintu twavuga ngo ni muri façon commerciale mu bishobora kubafasha muri ibyo bitatu nashoboye kuvuga haruguru. So rero nimba unyemereye rero nakwinjira rero mu mirwano nyirizina. Yes, twinjize rero sasa hatugeze cyane yuko twe dukeneye ubusobanuro bwa Mikenke n'impamvu nyamukuru rwose abaturage babwiye General rwose ko bahakeneye cyangwa se ayihanaho aharibera. Ubu noneho watubwira iby'imirwano sasa hano muri za Mikenke byagenze bite? Ido rwose yose ukayitugezaho, umwanya n'uwawe. Urakoze cyane. Ikindi nakongera no kwimikenye isapplyinga mu gace ka Gakenke, igasapplyinga Kalingi, igasapplyinga hari abidegu ndetse igasapplyinga Ilundu. Ubwo birumvikana iyo asaplyinze Ilundu ubu maze gusapplyinga no muri Madegu muri centre ya Minembwe. So rero akana gace kari strategique cyane kagomba kwitabwaho. So rero hano ninjiye mu mirwano rero ubu tuvugana rero hano muri territoire ya Mwenga. Hano nibyo navuze ngo hano Mikenke ndayitangamo ishusho mu buryo bubiri ni mubinyemerera. Territoire ya Mwenga hano muri groupement ya Itombwe M23 na twirwaneho bagabye ibitero bikomeye cyane hano mu gace ka Mikenke nkuko bagasabwe. Ndakubwiza ukuri habaye ibitero bikomeye cyane hano muri Mikenke mu gace precisement kitwa Gatsiro. Aka gace ka Gatsiro karimo ibirindiro bikomeye cyane bya FRDC, FDLR, FDNB, Wazalendo na Ibu. Muri aka gace rero ndakubwiza ukuri ka Gatsiro na gace kari très important cyane kuko ubwo ngubwo birumvikana ko aka gace ka Gatsiro baramutse bagafashe cya kibazo kijyanye n'ubuhahirane cyasa nkaho gitangiye guhindura ishusho nziza nkuko abaturage babisabye General Sematama. Rero icyo nakomerejaho nuko AFC M23 mu kugaba ibitero muri aka gace ka Gatsiro kari muri Mikenke, ndakubwiza ukuri bwana munyamakuru baturutse mu gace ka Rulenge. Hano rero irulenge rero niho baturutse muri aka gace bajya mu gace aho ngaho babanza gukubita agace kitwa Rugabano. Bavuye rero mu Rugabano kamaze gukubitwa barakomeza rero nibwo bageze muri aka gace ka Gatsiro. Aka Gatsiro, iyi Gatsiro rero nkubwira bwana munyamakuru kugeza ubu ngubu turi kuvugana ntabwo dushobora kuvuga ifirimbi ya nyuma kandi umusifuzi atarayivuza. So rero kugeza kuri ubu ngubu imirwano irakomeye. AFC M23 ntabwo yari yafata kano gace ka Gatsiro ndetse na FRDC na coalition nabo ku giti cyabo baracyahanganye, ariko ikigaragara AFC M23 70% irenda kubakura muri aka gace ka Gatsiro, kandi nibakura muri kano gace ka Gatsiro birumvikana yuko imirwano iri buhite ikomereza muri Itombwe yose ndetse inzira ziraba zifungutse. So rero bwana munyamakuru aka gace ka Gatsiro mu byo abaturage basabaga kabone nubwo basabaga ko yabafatira Mikenke, ariko precisement kwari ugufata kano gace uvuye hano Rugabano iri muri Rulenge, ni nawe ibitero byaturutse bya M23 na twirwaneho niho byaturutse hano mu gice cya Rulenge noneho bagaba ibitero hano mu bice bya Mikenke. Aka gace ka Gatsiro kugeza kuri uyu munota bwana munyamakuru nkuko duhora twizeza
abakunzi bacu ba Eugene Official ntabwo twatangaza imibare ya report ya risasi na majeruhi narayibona kugeza kuri munota. Ndategereje kugira ngo uko biri kose nimbona report ya risasi na majeruhi nkuko duhora tubizeza nuko ndaza kubiba, kuko birashoboka yuko FRDC na coalition bashobora gukubita M23 na twirwanaho bagasubira inyuma, nkuko nanone M23 na twirwanaho bashobora gufata ako gace. So rero bwana munyamakuru, abakunzi bacu badutegereze mu mwanya uza, turaza kuba amakuru y'imvaho uko imirwano iri kubera hano muri Gatsiro, ku buryo ubu ngubu kuva ku munsi w'ejo n'uyu munsi rwari ruginamiranye. Ndaza kubagezaho finalite uko byagenze, uwegukanye agace ninde. Murakoze rero bwana munyamakuru, ayo niyo makuru nabasha kubageza muri ako gace. Nimba munyemereye nakwinjira muri axe yindi ya Mikenke yaturutsemo noneho ibindi bitero bijya kugaba muri Karingi. Bwana munyamakuru, ni mu binyemerera murabinyinjizamo, hanyuma tubikomeze tugaragaze situation y'imisozi ya Minembwe uko bihagaze. Urakoze cyane bwana Ngoga, nkunda ukuntu rwose unyemerera rwose uti banza unyemerere rwose ukansaba uburenganzira. Umwanya nawe uguhaye rwose, situation yahariye rwose ni ugomba kugenda uvangura irondo n'abajura, ukatubwira ukuntu hari abimeze. Tubwire ku kindi gihande cya Mikenke, n'ubundi ndabona ahantu bitabona za Karingi naho ntago byari byoroshye. Ndabona FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo ngo bagabye ibitero mu gace bita ngo ni Karingi, basanze ariko ngo intare rwose n'amadubu bameze batya barimo barareba, sugucakirana, suguhangana, sugukozanyaho hasi hejuru, imbunda nini ndetse n'into nabwo rurasakirana. Mu by'ukuri ibintu byari bimeze nabi cyane. Mbona hano hari na report ya risasi na majeruhi, naho hatubwire uko bimeze, uko byagenze bwana Ngoga. Urakoze cyane. Kano gace ka Mikenke it is very dangerous, na gace kari très dangereux kuko bigaragara ko imisadi igabwa mu bice bitandukanye ituruka no kuri point zero, ni nayo nzira cyangwa se itinerere banyuramo kugira ngo barusheho kugaba ibitero mu bice bitandukanye. Ni muri urwo rwego rero hano mu gace ka Mikenke haturutse force za FRDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bajya kugaba ibitero mu gace ka Karingi. Hano rero kugira ngo bagabe ibitero mu gace ka Karingi, icyumvikana nuko hano mu gace ka Karingi bagiye kugabamo ibitero, baje kukagabamo baturutse ahantu bita mbese ni Mikenke, binjirira ahantu bita mu bisambu. Aha rero mu bisambu ni agace karimo imisozi n'ibihuru n'amashyamba kari hagati ya Karingi na Bidego. Aho ni naho hari inzira ikomeza ijya kuri Ruhina Mavi, mutubyumvikanemo neza, ni nayo nzira ijya muri Ruhina Mavi. Aho rero ndakubwiza ukuri, iyi force rero ya FRDC na coalition yaturutse hano muri Mikenke niyo yadivansinze iraza iza kugaba ibitero hano muri Karingi, ariko uko biri baje kunyura muri ako gace kitwa ku bisambu. Aho rero mu bisambu rero niho babategeye ambush AFC M23 na twirwaneho bakunzi bacu. Ndababwiza ukuri, iyi ntambara nijya kurangira hazasohoka igitabo cya za struggle zabaye ku isi. Mu by'ukuri muzasanga za struggle zako zarwanywe na ba Jonas Savimbi, ba John Garange n'abandi muri za Somalia, ba Farah Ididi n'abandi. Muzasanga struggles iri kubera hano mu gihugu cya Kongo yaragaragaje isomo n'ubudashyikirwa ku isi. Ibyo ndabyemeza kuko shingiye kubona abantu b'inyeshyamba barwana n'ibihugu bifite leta, guverinema, ukarwana na guverinema y'u Burundi, ukarwana na guverinema ya Kongo, uri inyeshyamba. Wakubita hano ugakubita Wazalendo, ugakubita imitwe y'iterabwoba n'ibiki byose n'ibindi n'abacyashuru. Nibwo bwa mbere bibayeho ku mateka y'isi. So hano rero nkomereje ahangaha, AFC M23 yakuribatiye ikintu bita FRDC na coalition hano mu bisambu. Ntabwo bahabarengeje, niho babagoteye, kuko nibyo nababwiye ngo intelligence cyangwa se iperereza iyo urifite mu maboko 50% y'intsinzi uyifite, indi 50% igasigara kuri tere. So rero hano rero muri iki gice cya Karingi baje kuhagaba, babategeye muri ako gace ko mu bisambu. Aho niho barangijanirije affaire, urubanza niho rwarangiriye. Babakubise, uretse kubasubiza inyuma, abashoboye gusubira inyuma ni abanyamahirwe mu buryo bukomeye cyane. Ndakubwiza ukuri, muri iyi report ya risasi na
Majeruhi aho mu bisambu imirambo iharambaraye kugeza kuri aka kanya ya FRDC ni 35, imirambo ya FDNB iharambaraye ni 27, imirambo ya FDLR ihari ni imirambo 34, imirambo ya Wazalendo ihari ni imirambo 18. Byarangiye rero bongeye guhunga basubiye mu bice baturutsemo by'amashyamba byaho ngaho mu Mikenke. So rero Bwana munyamakuru, icyo nakubwira cyo kubashoboye kuza bashatse kuza kugaba icyo gitero Shuma kugira ngo haze indi reinforcement iza kubafasha bazamuke kuri Gayi n'amavi, nuko nurwo rero bahuye narwo. Uwasubiye inyuma yagiye kubara inkuru, sinzi nimba hari bwongere kuba haturuka duyi wa AFC M23 natwirwaneho muri ako gace, kuko isomo babonye basanze AFC M23 imipangiriyo ya struggle bari ku rwego rwo hejuru. So rero bakuzi bacu, ntago ari amakabyo, mujye mureka tuvuge inkuru uko biri, ntabwo turi mu masengesho nubwo turi mu kiliziya. Uko niko byagenze ku kibuga cyangwa se ku kiwanja cha mapambano. Asante sana. Ngoga, uvuze ko ibi mirwano urumva ni hafi hano muri za Mikenke, ese ubwo twavuga ko tumwe mu duce hari uduce ubu tuvugana twatangiye kugenzurwa n'amadubu ndetse n'intare hano muri kano gace cyangwa se hano muri za Mikenke? Urakoze cyane Bwana munyamakuru. Ni ukuvuga ngo hano Mikenke aka gace tuvuga twakanuze uyu uvuye Rugabano kugira ngo uzajye kugera hano Gatsiro twavuze harimo imirwano ni intera ndende, hari utundi duce tutaba twavuze n'amashyamba n'udusantre gusa. Aho ngaho havuzwe nuko hari defense ikomeye ya FRDC na coalition muri rusange. Rero ahubwo twa generaliza AFC M23 natwirwaneho mu bice bya Minembwe cyangwa mu misozi ya Minembwe baba bafite ahanganiki ku buryo dushobora kuvuga ngo hasigaye ahanganiki ahamaze gufatwa ahanganiki. Icyo navuga cyo mu by'ukuri twumvisha abakunzi bacu, intambara ihanganishije FRDC na coalition aho bahanganye na M23 natwirwaneho baracyari kuri 50%, kuko ibice byose byafashwe uretse centre ya Minembwe. Mu bindi bice byose ntabwo wavuga ngo igice cyose nkuko twavuga ngo Irundu tuvuga ngo 100% cyangwa Gakenke ngo 100%, Kalingi tuvuga 100%, Bidego tuvuga ngo 100%. Oya, mbabwiza ukuri icyo nicyo twavugana, kuko nababwiye ko situation geographique yo mu misozi ya Minembwe iragoye. Harimo ibibira, harimo imisozi, harimo imyonga, ku buryo iyo uvuze ngo ufasha ahantu uba wafashe centre zishobora kurinda abaturage, ndetse unafashe udusozi turi strategique dushobora kugufasha kurwanya umwanzi. Ariko ntago biba bivuze yuko 100% uba umaze gukura umwanzi muri ibyo bice byose. Ni muri urwo rwego rero hano Mikenke igice kinini gifitwe na AFC M23, ariko hari ikindi gice, ibice biri very dangerous, biri abici ubona byegera ari muri za Itombwe, aho ngaho ibice byegera za Mwenga, ibice byegera za Fizi. Nakubwiye yuko Mikenke ni liaison, ni ihurizo rishobora gusupplyinga muri ibyo bice byose uko twababwiye. No kuri point 0 birumvikana nabo inzira imanuka nabo bakoresha ni Mikenke. So rero Bwana munyamakuru, icyo nicyo nakubwira kijyanye n'iyo situation ya Mikenke warumbajije. Mikenke yose ntago bayifite, bafite igice kimwe, ariko ikindi gice kiracyarimo FRDC na coalition. Murakoze. Yes, urakoze cyane Bwana Ngoga. Twakomeza amakuru yacu ariko tugahita twerekeza muri teritwari ya Warungu. Teritwari ya Warungu rero nayo iravugwamo ibitero bikomeye cyane cyangwa se imirwano ikomeye cyane cyane rwose ko ari FARDC, FDNB ndetse yewe n'ababandi bita ngo ni ni tafubi, ni ubwo ni tafoke. Yes, yewe n'abacancuro bagabye ibitero mu by'ukuri muri deployment cyangwa se twavuga ko ahantu hari ASM 23 ndetse natwirwaneho. Ndagira ngo utugezo iyi mirwano rero cyangwa se ibi bitero byagabwe hano muri za Warungu, byari bya coalition cyangwa se byari biri muri yewe n'abacancuro, hanyuma none ukatubwira uko byagenze. Ese iyi mirwano yarangiye ite muri rusange?
Murakoze cyane bwana munyamakuru. Uko FRDC na coalition bafite amabwiriza yo gufata Minembwe, by'umwihariko Minembwe yose, na ni nako bafite amabwiriza yo gufata Nzibira. Nzibira yabaye Nzibira mu mutwe wa Kisekedi na Ndayishimiye. Nkuko twababwiye, niyo source ishobora iturukamo amabuye y'agaciro menshi, kandi na ni nayo nzira ifatika kuko ifite n'akabuga gatoya. Ako kabuga bahuriyeho na Mwenga kitwa Kingurube, ako niko kasupplyingaga amabuye y'agaciro, kakaba kazana utudege duto tukazana ku kibuga cya Minembwe, bakamena aho ngaho none indege zikabava Bukavu, zikaza zivuye Kavumu zikaza gufata amabuye y'agaciro hariya kuri mu kibuga cy'indege cya Minembwe kiri mu Madegu. Ibyo rero ni ikiyongera mu makuru naguhaye kugira ngo wumve utilité cyangwa importance y'agace Kanzibira. So rero hano muri Walungu byanga byakunda FRDC na coalition bwana munyamakuru, ububi na bwiza barashaka iki gice cya Nzibira. Ni muri urwo rwego rero FRDC, FDNB n'ingabo za Tanzania zaje kwivanganiza FDNB. Ubu ngubu zisigaye noneho zambara imyenda ya FDNB, nibo basigaye bambukana bakitwa ngo ni ingabo za FDNB, naho ni ingabo z'abatanzania, kuko ibyo bimenyekana iyo hari abafashwe matekwa nibo bavangura ingabo z'abarundi n'ingabo za FDNB baba bazanye kandi bambaye impuzangano zimwe cyangwa uniform imwe. Aha rero muri Walungu hano FRDC, FDNB, TBF arizo izo ngabo za Tanzania, abacanshuro nabo ubwabo bajema abacanshuro kugira ngo wumve uburemere bwa Nzibira. Bagabye ibitero muri deployment za M23 na twirwaneho mu bice byegeranye na Nzibira, mu mbese ozalantur cyangwa se mu nkengero z'umujyi wa Nzibira, ahitwa Businga, ahitwa Kanjabi n'ahitwa Munganzo. Ibi bice ko ari bitatu babirwaniyemo, ivumbi riratumuka. Icyari kigamijwe rero, bari bagamije gufata umujyi wa Nzibira. Muri ibi bitero rero hakoreshejwe drone zigera kuri 6, hakoreshwa ibifaru bigera kuri 7, hakoreshwa imodoka zisanzwe za Land Cruiser. Ndakubwiza ukuri, muri ibi bitero rero FRDC nabo niyo na FRDC, FDNB, TBF n'abacanshuro bagabye ibitero baje, ndakubwiza ukuri, haba kuri Air Force ndetse no kuri infantry mu buryo bukomeye, ku buryo ndakubwiza ukuri iyo mirwano, iyo badasanga M23 yaramenya amakuru ngo imenye gukaba udusozi, imenye gutega za ambush Nzibira, ubu tuba twumvise amateka yahindutse. Ni nayo mpamvu mu mirwano nta mikino ibamo. Uyu munsi bimeze nk'umupira w'amaguru, ushobora gukubita ejo ugakubitwa. Ni nayo mpamvu bigusaba kuba conjo. Wumva bakubwira mu Giswahili ngo we ka conjo, ngo nukuba amaso, nukuvuga ngo ugomba kuba uri kare aho ngaho uvuga uti uko biri kose nubwo nabashije gukubita ariko ni nkaho ngitangira imirwano sindayisoza, ukamera nkaho utangiye. Iyo niyo systeme rero M23 commanders zabo. Buriya bwana munyamakuru, Afande Sultan Makenga na Afande Sematama, ikintu bahuriyemo ni ikintu bita leadership, irimo ikintu bita mbese nakubwira ngo briefing yabo ibikaze cyane. Nawe unayumvise yagutera morale, nkuko abasirikare babitubwira babana nabo, barakubwira ati briefing bagubwabyo na motivation ubwabyo gutera morale, ukumva wakwitanga birenze uko birenze uko wabyiyumvagamo. So rero hano nkomereje nuko muri ibi bitero basanze M23 na twirwaneho biteguye neza. Muvandimwe namwe bakunzi bacu, babarashe babasubiza inyuma mu buryo bukomeye cyane, baberekeza mu bice bya Manyema mu muhanda ujya Kindu, kuko ni naho bari baje. Wari umuhanda uva mu mujyi wa Kindu, ni naho munuze muri Manyema, kuko Kindu ni umujyi wa Manyema. Uwo muhanda rero n'ubundi uracyakomeza kuba nyirabayazana w'intambara za buri gihe. Ndakubwiza ukuri, byabaye ngombwa ko noneho basanga AFC M23 babiteguye, barabakubita babasubiza inyuma mu bice bya Manyema aho bateye baturutse. Aha rero muri izo drone zaje ko ari 6, enye declassé hasi kuri 6 za Divansins. Ibifaru byari 7, 5 declassé hasi.
noneho rero iyo ni Air Force. Bamaze rero kurasa muri Air Force izi drone basubiye inyuma muri infantry. Ibi bifaru bitanu byarashwe, bibiri nibyo byashoboye kubacika. FRDC rero muri report ya risasi na majeruhi, FRDC zaguye muri ibyo bice aho ngabo bakubita umugenda. FRDC zaguye zigera kuri 52, FDNB 49, TBF basanze muri izo mahiti ni 33. Abacanshuro bane mu bacanshuro 9 bari hasi bapfiriye aho ngana n'ubwo ari kuvuga ngo nugufatwa. Aba bacanshuro n'abacanshuro b'ababirigi ni babiri, n'abacanshuro b'aba Wagner babiri nibo bakoreshaga kubijyanye n'ibyo bimodoka bazanye by'ikoranabuhanga, ari nabyo byari kubafasha kugira ngo babashe kubona inuze icyerekezo na bearing y'umujyi wa Nzibira. So rero babafatiranije mu mwanya baje, ibyo bimodoka nibyo batangiriyeho, byari birimo abo bacanshuro bagera ku 9. Bane muri bo nibyo nababwiye ko babarashe, abanga muri abikenda, bivuze ko hasubiye inyuma abagera kuri 5. Ababirigi babiri n'aba Wagner babiri bakoresheje rero nibo bakoreshaga ikoranabuhanga. So rero muri risasi ya report na majeruhi nuko byagenze, nuko iyo force ya FRDC niyo coalition irimo n'abacanshuro basubiye inyuma. Abahaguye nabo ngabo twababwiye ko drone enye muri 6 zarashwe, ibifaru byatwitswe 5 kuri 7. FRDC 52 bahaguye, FDNB 49 bahaguye, TBF 33 bahaguye, abacanshuro bane mu bacanshuro 9 nabo bahaguye, babiri b'ababirigi n'abandi babiri ba Wagner. Murakoze bw'abakunzi bacu, ayo niyo makuru nabagezaho muri situation ya Walungu. Gusa Walungu mu bice byose uko ari bitatu, uko Minembwe yari yahagurukiwe, urugamba noneho n'ubu ngubu rwimuriwe mu bice bya Walungu. Byanga byakunda icyo bakeneye no kwigarurira umujyi wa Nzibira. Nimutwemerera turabagezaho mu bindi bice bibiri mu zindi axe zitandukanye, ebyiri zisigaye hano muri territoire ya Walungu. Bwana munyamakuru, naho ngaho nabandekeye ararekwa nashira. Murakoze. Oya rwose ntabwo bishoboka. Tugezeho n'ibi bice bindi bibiri nyine bitugezeho rimwe kugira ngo abantu badukurikiye bate gusigarana amatsiko. Tubwire no muri ibi bindi bice bibiri byo byagenze bite? Urakoze cyane. Hano rero bakunzi bacu, ntabwo twabima amakuru kuko nizo nshingano zacu twiyemeje zo kubagezaho amakuru yo ku mirongo y'urugamba na makuru ya politike ndetse n'ubusesenguzi kuri izo ngingo uko ari ebyiri. Muri aka kanya rero nk'uko wari ubinsabye muvandimwe Eugene, ndakubwiza ukuri, Walungu ubu ngubu uko ari yibasiwe imisozi ya Minembwe, urugamba rwimukiye Walungu ariko tageti ni Nzibira. So rero bwana munyamakuru, ikigaragara nuko hano muri Walungu FRDC, FDNB, FDLR muri iki cyerekezo naho niho zari ziri, kuko icyambere na FDLR yari irimo na Wazalendo bagabye ibitero mu gace kitwa Kirungutwe. Hano nako ni Lutunkulu. Hano mu gace ka Lutunkulu na gace kari karimo ibirindiro bya AFC M23 bagaba ibitero kenshi cyane kuko na gace kari kangombwa cyane. Gusa baje hano kugaba ibitero mu gace ka Lutunkulu mu birindiro bya AFC M23 na twirwaneho, basanze M23 na twirwaneho babiteguye bihagije, babasubiza inyuma babicamo FRDC 51, FDNB 51, yego FDNB 49, FDLR 57, Wazalendo 54, hafatwa matekwa. Hano hafashwe matekwa 23. So rero bwana munyamakuru, icyo nicyo twavuga muri axe imwe yaho bagabye ibitero, kuko twavuye mu bice bagabye Kabusinga, Kanjabi na Munganzo, ariko iki cyerekezo noneho bakigabye mu gace ka Luntukulu. Ni mu binyemerera nanone mwumve ko muri Walungu hari umuriro udasanzwe. Nanone turinjira mu yindi itinerere cyangwa indi direction ya gatatu yabereyemo imirwano nayo ikomeye cyane. Murakoze bwana munyamakuru. Urakoze cyane rwose. Nakubwiye ko rwose naguha head kugira ngo utwo duce twose cyangwa si ibyo bice byose ubigarukeho. Keretse wenda hari niba hari ibyo utarabonera amakuru yuzuye tukaza kuguha umwanya nyuma mu gice cya kabiri, ariko nge nakwemera ibice byose ko ubivugaho.
urakoze cyane. Hano rero muri Walikale nako sorry mu nyihanganire ururimi kunyerera mu kilatini biravuga absisilingwa, no kuvuga ngo c'est la faute commise en parla, cyangwa se kuba wavuga ukitiranya izina n'irindi, ibyo bibaho. So rero hano muri territoire ya Walungu FRDC, FDNB na Wazalendo bayobowe na General autoproclamé Jericho. Uyu Jericho nanone yongeye kugaruka bwana munyamakuru. Uyu rero yabaye rwiziringa rwose kuri AFC M23 na twirwaneho, kuko baramurasa bikavugwa yuko yapfuye, ariko nimba azuka nimba bimera gute ntago tubizi, ariko biheruka bamurasa. Urupfu rwo nitumenye ngo byagenze gute, ariko ku rugamba niko bimeze. Amakuru yo ku rugamba tuyakira uko ari, ashobora kuba yaraswa nkuko byaba bikekwa ko yarashwe kandi ari muzima. Yongeye kugaruka uyu General autoproclamé Jericho, niwe wari wongeye kuba yoboye Wazalendo. Muri rero muri imirwano yabereye muri hano muri ibi bice, iyi mirwano rero yabereye bagabye ibitero mu gace ka Mirambura no mu gace ka Nzibira mu mujyi hagati. Rero Mirambura ihana imbibi na Nzibira. Muri icyo cyerekezo kindi baturutsemo, aho rero niho baturutse. Rero hano Mirambura rero mu birindiro bya AFC cyangwa se AFC M23 na twirwaneho, basanze AFC M23 n'ubundi iyi Nzibira bwana munyamakuru uko barinda Minembwe centre, ufate ko ariko barinda Nzibira, kuko iyo Nzibira nkuko nakubwiye ibyo bice bya Walungu ugana Manyema ugana muri Mwenga na Fizi za Mukera na hehe niho twavugaga Samia Suluhu na Ndayishimiye ibihembo byabo niho bashaka ko bituruka. Birumvikana rero byanga byakunda, niyo wafata Minembwe utarafata kariya gace minere wazikura hehe. Muri Minembwe ntabwo wavuga ngo hari kirombe cy'amabuye gifatika, wavuga ngo bacukuramo amabuye y'agaciro, ariko hirya yaho muri za Walungu za Mwenga za Fizi, iyo ngiyo ndakubwiza ukuri na za Manyema niho huzuye ibirombe by'amabuye y'agaciro. So rero birumvikana rero iyi Nzibira nkuko nakubwiye ko gufata Nzibira ni ikintu gikomeye cyane, kuko ufashe Nzibira nufate Minembwe ntacyo byakumarira, ko ni wabona inzira. Ufashe noneho Minembwe ukareka Nzibira nabyo ntacyo byakumara. Nzibira rero yabaye Nzibira muri iki cyerekezo kindi rero niho bagabyemo ibitero. Birumvikana hano rero muri ibi bitero rero bagabye basanze AFC M23 na twirwaneho bipanze sawa sawa. Ndakubiza ukuri babakubise babasubiza inyuma, bicamo FRDC 87, bicamo FDNB 66, bica Wazalendo bagera kuri 70. So rero kubijyanye n'inkomere, kubijyanye n'abapfuye cyangwa bakomeretse ku ruhande rwa AFC M23, haba amaradiyo yigenga n'ibindi binyamakuru ntago babashije kuduha ayo makuru. Gusa aya makuru nayo nahawe n'imboni zanjye ziba ziri ku mirongo y'urugamba. So rero bwana munyamakuru nicyo navuga usozereza muri situation ikomeye cyane yari iri muri iminsi ibiri aho ngaho muri territoire ya Walungu, by'umwihariko bashaka gufata umujyi wa Nzibira. So rero bwana munyamakuru kugeza kuri uyu munota ingabo za Sematama na Sultani Makenga bakomeje gutanga isomo rya gisirikare. Bwana munyamakuru naho nasozereza, murakoze. Hanyuma rero reka tugaruke sasa twirebere amakuru yandi ari kutugeraho, ari kuvuga ko rwose mu gihugu cy'u Burundi FDD ndetse na Evariste Ndayishimiye bagiye gukora amabara, cyane ko bivugwa ko ngo Melchior Ndadaye umurambo rwose w'uyu mugabo Melchior Ndadaye ngo baba bagiye kuwimura. Ese kubera iki bagiye kuwimura, bimeze biti by'ayo makuru? Tubwire byifashe bite, kuki abadedesende FDD ndetse na Evariste Ndayishimiye bafashe icyemezo cyo kuba bagiye kwimura uyu murambo cyangwa se uyu mubiri w'uyu mugabo navango ni Melchior Ndadaye? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ikigaragara mbivuge nuje nuko hano mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuba umwuka mubi cyane, kuko CNDD FDD ikomeje kuba ntavuguruzwa. Kuba rero ntavuguruzwa imyanzuro yose ifatirwa igihugu n'abanyagihugu, n'ahandi nyuzwa ni CNDD FDD iyifata itagishije inama izindi nzego zirimo amashyaka ya politike na societe civile. Iki kibazo rero gikomeje guteza umwuka mubi hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe cyashize ubwo bibukaga incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye,
mu by'ukuri abarundi barivovose cyane uburyo uwo muhango utahawe agaciro nk'uko byari bisanzwe, cyane ko abayobozi bitabiriye uwo muhango bari abayobozi bake cyane, ku buryo bwana munyamakuru byababaje abarundi benshi bafata uwo mugabo Melchior Ndadaye nk'incungu yabo ikomeye ya demokarasi. So rero hano icyo nshaka kuvuga nuko CNDD FDD baricaye bafata umwanzuro. Muri uwo rero umwanzuro bafata umwanzuro wo guhuza irimbi rya Ero Nationale, cyangwa se hano icyo navuga nkomeje nkabisoma neza, bafashe umwanzuro wo kwimura umubiri wa Melchior Ndadaye ukimurirwa umubiri we ukimurirwa ahitwa Ikiriri. Hano Ikiriri bwana munyamakuru, iyo uri mu mujyi wa Bujumbura abazi barahita bahareba, niwo musozi ureba uri mu mujyi wa Bujumbura nakwita nka wonyine, kuko indi misozi iri hirya za Musaga ibiri kure, ariko iyo Kiriri niyo iri hejuru y'umujyi wa Bujumbura, hari College Saint Esprit, ndetse ni naho abaperezida bari batuye muri ako gace ka Vugizo, hari na hopital. Utaragera rero kuri hopital, mu ruhande rwo hepfo mu ruhande rw'iburyo niho hari ahashyinguwe umuganwa Rudoviko Rwagasore. Aho rero byumvikane rero bafashe aho Melchior Ndadaye yarashyinguwe, aho rero yarashyinguranywe n'abandi bitwa intwari bapfanye nawe, aribo ba Posien bari abaperezida b'inteko ishinga amategeko n'abandi bayobozi bakuru batandukanye bitwa nk'intwari za demokarasi. Uyu rero Ndadaye rero bwana munyamakuru, kuko aho ngaho ni naho ashyinguwe na Naryamira, birumvikana waguye mu ndege ya Habyarimana muri 1994. Nagira ngo abakunzi bacu unyemerere tugira ngo tubagezemo mu buryo bwimbitse iki kibazo, bumva uburemere bwacyo. Hano rero kuri ririmbi ry'ivugizo rishinguweho imirimbanyi y'ubwigenge Rudoviko Rwagasore. Uyu Rudoviko Rwagasore we yishwe tariki 13 z'ukwa 10 umwaka w'1961. yari amaze iminsi 25 gusa abaye ministre w'intebe nyuma y'uko hatangwa ubwigenge, kuko niwe mirimbanyi yaharaniye we afatanije mu Burundi na Rudahigwa, ndetse muri Kongo hari uriya wapfuye Lumumba, ndetse i Burundi n'uyu Rwagasore, umuganwa Rudoviko Rwagasore. Aho rero yarashyinguwe ahantu h'urwibutso, ndakubwiza ukuri hubatswe neza habereye ijisho mu buryo bukomeye. Muri urwo rupfu rwe aho bagiye kumushyingura, bamushyinguranye n'abakobwa be babiri. Aba bakobwa be babiri hari uwitwa Marie Therese na Marie Pia. Aho rero kuri urwo rwibutso hanashyinguwe n'uwahoze ari ministre w'intebe wamukurikiye witwa Ngendandumwe n'abandi twabasha kuvuga. Ariko ikibazo gihari si icyo ngicyo. Ikibazo gihari ni ugufata kujya guhuza irimbi rimwe rihuza incungu ya demokarasi ndetse rigahuza n'imirimbanyi y'ubwigenge. So rero byafashwe nk'aho ari ukudaha agaciro abo bayobozi bakuru bagaragaza amateka y'ubudashyikirwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero uwo mwanzuro bafashe, ikibabaje ntabwo byababaje amashyaka yonyine, by'umwihariko hababajwe ishyaka rya Frodebu. Iri shyaka rero rya Frodebu niryo perezida Ndadaye, incungu ya demokarasi, iryo shyaka niryo shyaka rye. Urumva rero CNDD FDD na perezida Ndayishimiye bagiye gufata uwo mwanzuro batagishije inama iryo shyaka rya Frodebu, ndetse batanagishije inama n'andi mashyaka. Biba ngombwa rero ko bafata umwanzuro wo kwimura uwo mubiri w'incungu ya demokarasi Ndadaye. Aha rero icyo abarundi bibaza n'abasesenguzi baravuga batese ko kwirimbi rya perezida Nkurunziza akomeje kugira irimbi ryihariye kandi ryubashwe, kabone nubwo nawe hari ibikorwa bamukesha. Ese niwe waba ari intwari irenze incungu ya demokarasi n'imirimbanyi y'ubwigenge?
aho ngaho rero niho habereye ikibazo gikomeye cyane. Bigaragara yuko uyu nguyu Nkurunziza yahawe agaciro kuko abarizwa mu ishyaka rya CNDD FDD. So rero bwana munyamakuru, icyo kibazo cyakomeje kuba imberenge mu gihugu cy'u Burundi ku buryo cyazanye umwuka mubi ukomeye cyane, wazanye ihangana hagati ya CNDD FDD n'andi mashyaka by'umwihariko Frodebu. Ubu rero igihari abarundi uretse abagize ayo mashyaka n'abaturage bose bakunze abo bayobozi b'indashyikirwa mu gihugu cy'u Burundi twakwita intwari z'intangarugero, bavuze bati icyo gikorwa ntabwo kizabaho. Ubu rero nivuta ni kuvute bijigera kuri miliyari yarateganijwe yo kugira ngo bajye gusana aho ku rwibutso rw'umuganwa Rudoviko Rwagasore bahimurire umubiri wa Ndadaye. So rero bwana munyamakuru, kugeza kuri uyu munota tuvugana, Ndayishimiye agiye Kinshasa kubonana na Kisekedi, ariko mu gihugu cy'u Burundi umwuka mubi uratutumba, haba mu rwego rwa politike no mu rwego rw'umutekano udahamye. So rero bakunzi bacu, nawe bwana munyamakuru, icyo gikorwa cya CNDD FDD wowe urakivuga wiki hamwe na Ndayishimiye? Ya Ngoga, rwose uba wabitatuye neza, wabisobanuye, kandi nta n'ikintu rwose mba numva narenzaho. Ahubwo ndabona n'igihe cyatujyanye turamutse tugiye gukomeza gukora deba, iminota rwose ho yagiye ntabwo ihagaze. Reka ahubwo dusigira abadukurikiye muri komenti basigare batwandikira muri komenti uko babibona, cyane cyane ndabizi ko no mu Burundi baba badukurikiye ari benshi cyane. Bagende batubwira uko babibona. Urakoze cyane. Abavandimwe b'i Burundi, hari n'abanyarwanda babayeyo n'abandi bari mu bimba diaspora, turabizi ko mudukurikirana mu migabane yose y'isi. Namwe murabyumva gute icyo gikorwa, iyo dictatorship ya Ndayishimiye na CNDD FDD mu guhangara izo ncungu z'igihugu cy'u Burundi cyangwa se intwari z'indashyikirwa? Mwe murumva byari bikwiye cyangwa se ibyo Ndayishimiye yakoze na CNDD byaba bigayite? So rero na hanyu muri comments muraza kubitugezaho. Murakoze. Yes Ngoga, twakurekura rero ukabusoma no ku mazi, ubundi tukagaruka mu kanya na party 2. Andi makuru tukaza kugenda tuyagaruka kuko ndabona igihe cyo rwose iminota yamaze kuba itujyana. Urakoze cyane bwana Ngoga. Urakoze cyane bwana munyamakuru, bakomeze badutegereze party 2, n'ubundi turongera tubazanire amakuru akomeye cyane, haba amakuru ya politike ndetse n'amakuru yo ku mirongo y'urugamba. Bwana munyamakuru, abakunzi bacu tukomeje kubaha ikaze. Murakoze. Tandukana no gukoresha ibirori ukabura abagutegurira amafunguro meza. Prodishes niyo kampani imwe rukumbi igutegurira amafunguro meza afite isuku kandi asirimutse, tuyakugezaho aho waba uherereye hose. Wari uzi ko iyo mwakoranye na Prodishes tubazanira amafunguro aho muherereye hose? Yego, tugaburira abafite inama, ubukwe, anniversary, kitchen party ndetse n'izindi event zitandukanye. Ubuhanga bwacu ni ndashyikirwa kubera ko dufite abatetsi bakabuhariwe bakugezaho amafunguro aho uherereye hose. Mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri 078 75 89 153. Prodishes, the best food delivery for events.